Walo liphimbo lelibandla singive sesivele sesingeso sikhathi selihlelo lwakho emvelo eSwatini sewuvele ukhona yena babe Sipho Sipho ngidovele nje ngimdedelesa ke akuvusela. Angikuvusele umsakati ngikuvusele nawe mlaleli weliphimbo lelibandla. Siyabonga babe ingabe nje namuhla nisiphatheleni Nkosi yami eluhlelweni temvelo eSwatini. Siyabonga msakati. Namuhla ehlelweni sitawukhuluma kancane nje nganaku lesikubita ngekuthi yi-environment impact assessment. Loku kuluhlelo tsite lekuthi nangabe uyawukwenta intutfuko ucale utilungiselele ubukisise nalokuthi imvelo yona itawutsindzeka kanjani usawenta lowo msebenzi. Ungamchazela nje umlaleli ukuthi yini yona le environmental assessment process noma ukuhlolwa kwemvelo kuyini? Ngiyabonga msakati umbuto wakho. Shothi ke kuhlolwa noma ngithi le assessment lokuhlolisiswa kwalemvelo kuyindlela yekuthi nangabe kuhlelwa intutfuko kucalwe kulungiselelwe lokuthi kubukisiswe kucala lokuthi imvelo yona imenjani kuleyo ndzawo la kuyawusetshenziswa khona bese kuyabukwa ke lokho ukuthi nakusasetshenzwa kusafakwa leyo ntutfuko lemvelo itawutsindzeka kanjani. Kubese kuyalungiswa ke lokuthi nese kubonakele lokuthi itsindzeka kanjani tabatini leletingentiwa kuze inganyukubeteki kakhulu kahlehle le njongo ukuthi inganyukubeteki at all. But ke ngoba bathi ngesilungu licandza na utawulidla funa ucala uliphabade. So ke nalana lemvelo vele itawutsindzeka ndlela tsite. So sekubese kuba kubukisisa lokho ukuthi isatsindzeka lemvelo singakunciphisa kanjani lokutsindzeka kwayo ingabese sowukhanza seyinyukubeteke ngaloku lokwecile. La yini lenhloso lenayo yokwenta lokuhlolwa kwalemvelo? Kuhlolwa kwemvelo msakati njengoba sengicishe ngitsite fahla kancane. Imvelo ihlolwa ngulona shothi ngalomthetho kubita lokho ukuthi lona lo ngiyena afuna kuyawenda lentutfuko atilungiselele. So kutilungiselela kwakhe ngikuthi abukisise lokho ukuthi ngidawubekisa kuyawakhiwa mhlawumbe ngomgwaco. Kufuna lowe kunene abukisise ukuthi lana lomgwaco uhamba khona imifula mingakhi itawutsindzeka kanjani abese uyalungisa ke lokho ukuthi kuze le mifula noma laba labaphila ngawo lo mfula bangahlukubeteki bangabese bakhanza sebayawunatha emanti langcolile yini taba lefuna tentiwe kuze lo impilo yalomfula ingathikabeteki kakhulu. Kanjalo ke emfuleni uyayukhanze ukuthi siyaye sithi sidweba Donut fish. Ukhanze ukuthi ke nangabe kusetshentwa dvute nemfula sekutawugcina kulimala kwakona lokhu lesithi siyakuzuza la kusebenteni kwalomfula. So kuyabita lokho ukuthi lothi uyawusebenta endele ntutfuko atilungiselele abhale libhuku lelishoko lokuthi utilungiselele kangakanani abese uyalisubmita ehovisini la ka-Environment Authority ilibuke leli hovisi lena ncwadzi isho lokho ukuthi ibhaleke kahle lelihlelo vele litakuvimba lokunyukubeteka kwalemvelo noma cha. Nangabe kunetikhala ibese ye-Environment Authority iyamchushisa lowe kunene ithi hamba uyawuphesha la nalapha khona le plan noma lelo hlelo lagcina aphuma nalo lekuyofaka leyo ntutfuko lekuyokwenda leyo ntutfuko kube lihlelo lelitawuwenda siciniseko sokuthi imvelo ayinyukubeteki ngalokungakafanele. Kuyevakala babe Sipho la ngiyeva ubekisa ngemfula. Kuyenteka ukuthi sengibhalile ngabhala nje nga-applyela le ngokuthi ngifuna kwenta maybe project thite kuyenteka yini nifike nisho ukuthi nalomfula vele akumele uhlukubeteke ukahle ukhona lana kuyenteka vele nisijikisele isicelo sami ngiphinze ngibuke lenye indzawo noma kukhona lengisidakala khona. Umthetho womsakati uthi asikujikise ngekubuka lokho ukuthi imvelo vele iyawuthikabeteka kangakanani. Naku sibekisa ngemfula. Lokunye lokucishe sinanaku lesikubita ngema sensitive environments noma sithi ma sensitive environments.
Lokhu kungiletha indzawo leti kutfolakalako ngendalo lokhanza kokuthi tinelichaza letilidlalako lelimcoka ekuphileni kwayo imvelo. Losukhanza kokuthi letinye talentfutfuko sekuyawuba intfutfuko letawufike ilibulale lelichaza lelidlalwa ngulengcenye yemvelo kuloku lesikubita ngekuthi kuyi-ecosystem. Ngitawubekisa athi wekunene ufuna kuyawukwakha ifema tsite letawukhicita ithi nayikhicita loko lekukhicitako kwakheke tinhlobonhlobo te-waste letinye taletinhlobo khanze ukuthi tingemanti latawungena eteteni noma angene emfuleni agcine anyukubeta kuphila kwalowo mfula noma kwalelo tete bese lelo tete alisakhoni kuyenta le function leliyentako ngekwendalo. Nasibuka-ke tintfutfuko letinjalo kufika la khona sithi khona cha mhlawumbe le ayikalungi ukuthi beyingahlala la. Kuyabita lokho ukuthi uhambe uyawubuketa kuthi mhlawumbe ngikuphi lenye indzawo la ungabe usugcina sowuyibeka khona lena ntuthuko. Kuyevakala babela la leti tigaba letisemcoka ekuhleleni lemvelo ngoba tiba khona tigaba ngokuthi ayilana lesigaba lesi kuthiwa i-public view ukuthi nje fadla umlaleli ngaleti gaba letisemcoka la ekuhloleni lemvelo. Ngiyabonga Msakati. Tigaba te-environment impact assessment tekuhlola imvelo tingiletihlukene kanenge. Le ngitawufisa ukuthi sigcile kito namuhla ting2 le tingena phasi kwalesambulelo lesisibita ngekuthi i-public participation. Ngulapha khona sive sithi lesingisi ngu-interested and affected parties lala khona nanoma ngangibani lotiva ngathi lena ntutfuko itawumtsinza ndlela tsite noma-ke ufisile nje kuyawukuva ukuthi kule ntutfuko lena bathini uyasonzela-ke abeke indlebe abese uyaphawula kuya ngekuthi kuphawula kwakhe kuhambisana nekuthi yena utsinzeka kanjani. Lesambulelo sa-public participation sihlukanisa kabili namuhla. Kunaloku lesikubita ngekuthi scoping process. Scoping process sendeka ekuqaleni lona wekunene asathi lungiselela kuyawucwaningisisa lemvelo letabe itsinzeka. Lala khona-ke ukhanza ukuthi i-public iyakhona kungenelela khona. Kuba nale part lekuthiwa yi-scoping meeting noma yi-public engagement meeting. Lala khona lona longiyena ahlongota intuthuko utawukhipha simemetelo uyasikhipha emsakatweni asikhiphe ephephandzabeni noma asebentise tindlela letikhona kulowo mmango tekwatisa sive kokuthi ngitawube nginemhlangano walelihlobo lala khona ngifise ukukhulumisana nesive ngentuthuko letako. Kulowo mhlangano lo wekunene kubese wenda i-presentation noma ayithule le ntuthuko leta nayo ayichaze ngetingoni tayo ngekuhlukahlukana kwayo. Ngike ngabekisa ngemgwaco nangabe kukumgwaco utawuchaza ukuthi umgwaco utawuhamba ngakuphi umgwaco longakanani. Sinemgwaco lene ma-line lang 4 2 ubheka le 2 ubheka the opposite direction. Kunemgwaco le 2 lane lala timoto tiphambana khona funa akuchaze lokho achaze nekuthi bana naku laba kubita ngekuthi design speed lokusho ukuthi timoto leti yawube tihamba kulona mgwaco wakhelwe lo mgwaco ukuthi utawuthwala leti hamba ngelinani ngespeed lesithini abese uyachaza ke mhlawumbe nekokuthi kulaba kubonile lokutawutsinzeka kulendle lala kutawuhamba khona lona mgwaco kuyini lokutawutsindwa lokuyingcenye yemvelo bese ke sive kulowo mhlangano sesiyathula sichazele ukuthi sona ngekuyati lendzawo la kuthiwa kuyawusetshetelwa khona kunani ngidawubekisa mhlawumbe kunala kufihlwa khona la sebasishiyile funa sive sikhona kumchazela lo wekunene ukuthi lapha lana nithi niyawusebentela khona mhlawumbe kunesihlahla lesithite le landzaweni simcoka mhlawumbe kunetilwane lesetingakavami letiyaye tibonakale tidlalela kuleso siganga siyafaka ke sive sichaze nje ukuthi wena wekunene ubokubuka konke lokhu usawuthi uyawenda lo msebenzi wakho nalapha khona ke nawuchaza i-meaning noma ukuthi nasithi environment sikusuke sithini sikhuluma ngani lo mthetho ufaka ekhathi nalomuntu lokungiyena aphila la kule environment kuthi yena uyingcenye yayo ngako nakwentiwa le scoping meeting noma le public engagement uyafuna asho naye ukuthi sibantu siphila kulena ndzawo siyawutsinzeka kanjani noma sitibona sithinseka kanjani ngale ntuthuko lokhu ngilokwenteka ekuqaleni lo wekunene-ke lodana le ntuthuko ubese uyathatha yonke
le information la ikoleka lapho ayawuhlela excuse me, uyawuhlela lokuthi leli cwaningo lakhe-ke kuze aphendvule le mibuto le-raise-we ngilesive uyawube alwenda kanjani, asubmit-e ka-Environment Authority, ibuke i-Environment Authority bese iyasho ukuthi cha kufanele wena wekunene nichubeke ngale ndlela, noma nangabe khona lokubonakala ukuthi kusele i-Environment Authority itawube seyiyamngetela umphako lo wekunene ahambe ayofuna kokuthi utawuchubeka ayisebente njani leyo investigation. Ngichubeke emsakati ngithite sitayibuka etinhlangothini letibili. Lesasibili ke sigaba saka public engagement noma stakeholder engagement ngilese sithi so ulwendile licwaningo lo wekunene wayibhala i-environment impact assessment report wayisubmita ka-Environment Authority bayibukisisa base bathi seyilungile kokuthi ingaya iyawubukwa sive. Lapho ke sive lo wekunene longiyena eta nayo intuthuko uthatha lena document yakhe ngekusitwa ngiyo i-Environment Authority ayibeke la khona sive sitawukhona kuyi-access asiyifunze. Lapho ke sivele sesikwenda kubuka lokho ukuthi njengoba mina ngangiraise ema-concerns sisesengale ekhabo stakeholder engagement sika scoping meeting noma ngi-public meeting ngaveta naku ya. So uyabuka ke la kule report ukuthi lokhu lesakuveta vele kuyavela yini ukuthi sakuveta kokucala. Kwesibili uthi tenese akukhulumisa lo wekunene athi utakulungisa vele kutawulungiseka yini. Nangabe kunesikhala ubese uyabhala lo wekunene abhalele i-Environment Authority athi kuleli bhuku lelindlulekini lenithi selilungele ukuthi thina singalibuka mhlawumbe lina nasi isikhebe sinasi kunanasi isikhala nasi lengicela seningisidekiso. Bese ke i-Environment Authority itawuyibuka le mibuto noma lama comments labuya khona esiveni bese kutholakala indlela yokuthi kulungiswa njani. Nakupita kokuthi lo wekunene lobhala libhuku aphinza acalele phansi ayoyibuka lena ndzaba kuyamikiswa kuye. Nangabe kuyindzaba nje ukuthi mhlawumbe uthi tena kafunza lo wekunene wabona wangakuboni kanti bekukhona kule document siyakhombisana ukuthi cha ngathi kukhona kungala kungiko yini bese sesiyakulungisa. Ekugcineni ke ngilapho khona nese sekulunge konke sewuyawuyithola imvume lo wekunene lothi uyawakha ukuthi angachubeka nayo intuthuko. Kuyevakala Mr. Sipfungo. Ingabe nje tindzawo letibuthakathaka la emvelweni ngutiphi nje ucathatele yena umlaleli ekhaya. Ngiyabonga msakati cishe letibili tatu sesitikhulumile. Nguwo umfula ngawo ematete. Ngidawuthi nje kungena kancane la eteteni litete libonakale lingunakulesibita ngekuthi li-ecologically diverse noma li-rich in biodiversity. Lokusho kokuthi kuyaye kuyimvama lokuthi la kunelitete khona ukhanze kunaleti nhlobo tetilwane netihlahla letiphilelana naleli tete. Le nangabe sekwendekile kwatsinzeka leli tete sekunengi lesitawulahlekelwa kona silive. Lokunye ke ukhanza kokuthi kuba ngileti hlahla noma ngilamahlathi la ukhanza kubuthane khona tihlahla tesintfu ngekuhlukahlukana kwato. Ngenxa yokuthi ke sowukhanza ukuthi tesintfu tihlahla setincane ngako kona kuthuthuka noma ngato tona tintfo lesitendako thine la ngaphandle ngekungadi ukhanze ukuthi sesiyawanciphisa lawa mahlathi ngekuthi sihlose ukuthi thuthukisa ndlela thiteni. Lokhu ngicishe ngiko lesingathi lokhu sigijima nje ngakubala ngithi ngiko loku qualifier as lawa ma areas leswabita ngekuthi ay environmentally sensitive. Siyabonga baba Sipfungo ngenxa yokuphusha sikhathi emsakatweni ngiyacela nje usho tinzuzo taloku lokuhlolwa kwalemvelo bese uyasigocotela baba. Ngiyabonga msakati. Inzuzo lenkulu umsakati yekwenta i-environment assessment ngiko lokuthi ukhone kutilungiselela usayowenda umsebenzi kokuthi ingabe ngiyawuhlangana nani. Sikhulumile ngalo litete sakhuluma ngemfula sakhuluma nge-rich biodiversity lekhona kulemanye emahlathi akithi. Nangabe singakade lungiseleli kuloku uyaye ukhanze kokuthi intuthuko lesitanayo seyikhicita lokunyukubeta lemvelo ngesigaba lekhona sekusibita kokuthi sitawugcina silahlekelwa nguleti tintfo. Imvelo msakati nawe mlaleli ingulala siphila khona nakunyukubeteka lemvelo kusho kokuthi ndlela thite nathi sibantfu siyanyukubeteka ngako siyawugcina sesingasakhoni kuphila lempilo lenhle lesinayo ngokuthi sekunetifo letibangwe ukuthi nasenta intuthuko besingakade ihleli.
Ngitawucela baba Sitfungo uvele usale uvalelisa umlaleli emsakadweni. Ngiyabonga msakati ngiko kona kuba kuncane kwesikhathi ngale kwaloko nasingayikhuluma le ya environment assessment ingile ngathatha tinsuku netinsuku ngibonge kakhulu isikhathi sakho umsakati nawe mlaleli weliphimbo lelibandla.